Lagip, di napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag, nga umay mang tad-adal, liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip, di napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan a novi. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a novi. Tubuak ti aritaw Nueva Vizcaya, nga miti agdamak at adaak dito'y Singapore. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko maipapan kan ayat. Amin abanag dito'y rabaw ti daga kat makunak nga ada purpos na. Mamati ak akabaalan da tayo nga ilisi ti Diyos kadagiti banbanag apakadaksan tayo. Kat sukatan na daytoy itinapinpintas pay ngam itikid daw tayo kenkwana. Talo atawan mimetten nga agayan ayat ka ni Rafi. Katkas agnobyo kan agnobya, ado dagiti arapaap mi iti biyag. Iso na laeng tadyak ammo akabayatan ti kinaadda ti relasyon mi, adamet gayam ilimlimet na kanya. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hello, Rafi. Sa dino ti ayan mo? Karurur ko lang iti trabaho. Umaya kong dita. Sige, orayan ka nga rudan dito eh. Sige. Agan-anad ka iti panagmanehon. Wen. O sige, itipegan da ito eh. Murahin na dito, umaya kon. Okay, babe. Bye. Ne, apa yan anak ko? Bigbigat ngam suyaab ka suyaan. Apay, nagpuyat ka manen aya idirabi anak ko. San mat kit tinanang? Nasa paakto pa'y anaturog. Jakman amo, no apay atunggal kastoy nga agsapak at makaturturog. Agsasadutak nanang. Kasla kayat ko ti agid-id ang agmalmalam. Anya, ay sus, amangan mo no aginaw ka nanak ko. Ha? Kasta nga tangag paiso, nanang? Nasaysaya at matlaeng numapan ka iti doktor. Iti kasta, maamwam no anya da ita marikriknam. Nasaysaya at ti agsigurado, anak ko. Oh, apay akasta tilangam, Rafi. Kasla aburido ka mat. Itay pa'y adi ka makaid na. Apay, ada ka di parikot mo? Kwa. Awan, Luvi. Sigurado ka? Wen, awan ko naklangaro din. Ibagam ano anya day ta. Idi kasta, mapagsaritaan ta. Awan nga ron ko na, apay ay adagulit ka. Kasano, kasla ka na yun ka matamay kulkulan. Nakaad-adayo tinakay turungan ti matang mo. Adala basit parikot ko di opisina. Iso nga mga nagbali na kabisi kadagiti sumarsaron nung aldaw. Kasta ka di? Wen, No anya man day ta aparikot. Sapay kumata masulbar mo matlaang nga dagos. sabay ko mga ron. Iti kasta, saan nga isupay ang mainayon kadagiti pampanunutak? Maanta nga rudan. Kalpasan na, itulod na ko ni Jay Balay. Iti kasta, makaawit kan makainanakan tumatan. Ni, cellphone mo sama ti agri-ring, Rafi. Sungbatam Ay, kwa. Mabit lang nga ron. Dasong batak tumawawag. Makadlawak sa Kanayon nga da umawag ka ni Rafi. Sakit umadayon o kasdya asong batan na. Sino nga taaya ti kasarsarita na. Taapay amasapul nga umadayupay. Baybay akman laangan.
Amangan no isuntuman ng tisan miya pag kinaawatan. No kasta, masikugan di anak tabak hay. Wen lakay, dua bulan ka nun tiin inawan ti anak ta. Nagsaya atay no kasta ba? Ay, adan ton aw-awirin ta. Naku damon lakay. Kit, amo ka din ni Rafe, di may papaniti da ikaw. Saan pa lakay? Sorpresaan to kano jay anak ta tinobyo na. Apay, awan pa'y nga ta plano da ayang agkalaysa. Awan kanupay mat nadakdakamat ni Rafi, may papaniti pa nagkalaysada. Bareng madagdag meten, numaamuan na amasikugan ti anak ta. Ay, wala. Nasaysayat mo't laang, no agkalaysanan. Sakbay adumakkel ti tiyan ni Nove, bakit? Husto kalakay. Ay na, magagaran akong amadan iti apo ko, bakit? Uray siyak matalakay. Mabalin ka di nga kita ta ita, Rafi. Ada nga bin napatag nga ibagakkan ka. Pasensya ka pa ilang, Nove. Ang diyak mabalin ti magisinara kita ken ka. Ato ti pa ka kumikumak li ti opisina. Adaway manin seminar minton pigan. Kasta ka di? Wen, ang digag danak. Umawag akto, apaman amalpas ko dagiti isang sangbut ko apabeles. Ang damad lang kayat ko nga ibagaking ka, Nove. Okay. Urayak nga ron ti iyawag mo, Rafi. Wen, o sige ha. Tipoy kong da ito eh. At upet aramidag. Sige, bye. Kat dagsarita kayo ka din kan Rafi, may papaniti si mo anak ko. Saan pa'y nanang? Inton bigat kami pa'y lang agkita kini Rafi. Kasta ka di. Wan nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta anak ko. Di mun ibay-bayag. Iti kasta, mapagsasaritaan tayo matan ti may papan iti panagkalay sayo. Wan ka di nanang. Kasla na kayo pa'y kat di excited. Ay, ay katuwa na anak ko. Nakarkaron ani tatang mo. Magagaran una yun ang maadaan iti apo ko. Kaya't na kanon ti agaw-awir. Anya? Iso adimon baybayagan ti panangibagam ken ni Rafi. Iti kasta, agkalaysa kayon iti kabiitan a panawan. Uray simple lang akasar. Tinapatag, agkalaysa kayon ken ni Rafi, anak ko. Kasano, Rafi? Anya ti planom? Kwa, Joan. Umadanin ti aldaw ti kasarta. Angam aging gaita, kat di mo pailang imbagakin ni Novi ti may papan kadata. Joan. Awan sa amat plano maamang ibagakan ko na. Saan man nga iti kasta, Joan? Kayat mo kadi, tasyakon amis mo ti mapan iti ayanda. Tasyakon ti mangibagakan ko na. Saan? Siya kung timang ibaga. Kasla di mo mat ngamin maiturad nga ibagakin ni Novi. Ibagam laang saan ka mat kat apilitan? Wanan. Ibagak nga rudan. Agsarak kami itong bigat kininovi. Agsarak kayo kunam. Ang amangan no di mon tumanan maiturad nga ibagakan kwa na inton agkita kayo. Agpudno ka man kanyak, Rafi. Ay ayatampay laang ka din ni Novi, ha? At ita ka man na kunak, Johan. Mabaling ka di. Saan ta na pagsaritaan da ita ka banag? Masikog ka ko ng Novi. Wen, Rafi. Ang Oh, apay kasta tila nga manakaam mo. Kasla saan ka matamaragsakan. Masikuga kun kunak. Kat no mabalin, kidawag nga agkalay sa takuman, sakbay adumakkel ti tiyan ko. Novi. Oh, apa yan? Ada ka di parikot, Rafi? Pasensya ka. Sorry, ang saan da mabalintag kalaysa? Anya? Apay, Rafi? Ngamin, masikugmat na ni Johan.
Kat natulagin ti kalay sa amin. Isuti ko na ngay bagak itaking ka. Anya, kasano ang napasamak ti kasta, Rafi? Kasano? Pasensya ka na. Ngam nabayagan nga agam amu kami kini Johan. Agam amu kami. Idi saan pa yan agam amu. Kitunggal adad dita pag kinaawatan. Iso ti pagtartarayak. Iso ti pangibagbagaak karagiti amin na parikot ko. Iso ti kanayo nakaduwak ama pa nagpalpaliwa. Kanyak ilibak. Nga adda mapaspasamak kada kami. Anya, Sorry, Novi. Kinabod na. Diya ko na mo taramidag. Nangruna ita. Tako na masikog kamutan. ayop ka! Novi. Awanan kay tibain. Manang lilipot. Diyakin gagarate amin, Novi. Sorry. Di ka ginanag. Mag-arami na kiti pamuspusan. Iti kasta. Sanay! Kirumbang aramidam itakat pumanaw. Novi. Pumanaw ka iti sang wanak. Kat di ka nagpakpakita pa'y. Kabalak apadakalan ti anak ko nga ag may saak. Ang Novi. Pumanaw kan kunakmat. Panaw! Ala, husto na nanak ko. Di mo kumaunay taglatingit. Nagsakit, nanang. Nagsakit. Awan umas ingit kinasakit na. Kasla matudog ti puso kiti daytoy anaamuak. Novi, Aging gahita. Kasla jak pa'y lang mamati ti kastoy anagtungpalan ti ayan ayat mi. Ti amok. Ison ti lalaki amang itungpal kanya kiti altar. Ngamsaan matgayam. huston day ta panagsangsangit mo. Di mo rebeng asangitan ti kasya a klase ti lalaki, anak ko. Padya ka makasara kan tumitlaang iti lalaki ang nasaysayaan. Ngam iti dayjay arafi. Patibkaram ti pakinakam mo, anak ko. Sana bali, tada kami matkin ni tatang mo. Tulungan da ka ang mga iwan, kan mang padakkel iti agbalinto nga anak mo. Baba. Ay na! Nakalukluk magka po ko tabakay. Makaparayaw ngaw-awirin. Wala ron lalay. Kaing-ingas unay ti anak ta. Iso ti karup-rupa na. Huwag nga ron bakit. Ay, kastoy mo lang ni Nuve, hindi maladaga pa. Pagkal, daras to bakal. Achu! Ayaw ko ni baby, nanang. Tatang, iyag yung pa'y naang tadigusat pa'y. Ay na, saan na nanakaw? Ha? Ay, di kahit ko asaway. Da kaming gininanang mo, timang panigos, kini bebe. Gusto ni tatang mo, anak ko. Mangbiro kalaktan iti sa baling arabidom tita. Bayam tada kamin timang padigos kin ni Asher. O sige, da kayo nga rod ti makaam mo, nanang, tatang. Sa dino ti ayan ni Asher, nanang? Addakin ni tatang mo. Madama nga isalsala na. Agriring amin itay kat. Amangan no makaturturog. May ruaman ang maisalsala, nanang. Inton kwan, birukan na ti panangisalsala nyo. Ang mga nudinan tumatan kaya ti may diso. Ay kat ugali na ah. Talaga akasta ti ubing anak ko. Nanang, Apay ka din, Novi. agyaman na ka. Jack marik na ti bannog ko. Gaputad na kayo kanitatang akatulong ang mga awir ka ni Asher. Ay na, no need to mention ako nada iti English, anak ko. Asino kumangay tagtitinulong no saan ada tayo maalang.
Aywan gayam. Planok ti agabroad nanang. Anya, ang Novi. At damot na talgad at trabahom ditoy. Apay ang masapol nga agabrod ka pa ilang anak ko. Basit ti sweldok ditoy. No ikumpara ti sweldo iti abroad nanang. Saan pa'y magkiti nga ita? Amangan no inton agtawanan iti talo, wano lima ti anak ko sa agabrod. Iti kasta, may paayak mat iti napintas ang masakbayan ti kakaiso na nga anak ko. Ay katadaken ka nga ruda anak ko. Sa bagay, husto ka. Ad-adda ang maikam iti nasaya at akasasad iti biyag ti anak mo no agabrod ka. Iso na laeng, tasaan mo meten ang maiwanan ti anak mo. Iso nga rod ako nak, nga uray inton medyo dakilton sakto panawan. At least, di naktumat siguro malipatan nanang. Wan matkit di Iso akabayatan at ikapay nag-abroad. Ipapas mon ti aldaw ti panagdenayo, anak ko. Ha? Ni Rafi mati umawawag. Kalpasan ti inaramid na kanyak. Adapay lang ang turid na nga umawag. Anya pa'y lang at ibagana. Sumbatak ban lang. Tadi naman ko na. Hello? Hello, Novi? Sino ka? Ni Joan daytoy, ti asawa ni Rafi. Nakipagpakasi kanyak ni Rafi nga awagan ka dito'y cellphone na. Takayat nakakano makasarita. Ha? Masakit ni Rafi. Kat adda ita dito ospital. Kid-kid dawin na ti panagkita yun. Anya? Agyamanak, Novi. Agyamanak. Gaputa pinatgamtikid daw ko. Rafi? Iniinotan. Ti panagkapsat ko. Gapu iti sakit akimpat kanya. Diyak mo, nag-ingat ka anak pa'y dito yapyag. Ang sakbaya mauyos ti angas ko. Kaya't kumanendag daw iti pamakawan. Kan ka. Kang runahan iti amin. Kaya't ko kumamakita ti anak ta, Novi. Rafi? Amo, ang gaging kahit nasakit pa'y lang keng katinaramid ko. Nalapit, anay tuyod titusak. Gapuiti pa ng loko. Kan parang ilimod ko kan kahit may paparin ka na kami ni Joan. Pigamban niya ngay karon. Talaga siguro nga isutigasan ko. Kasabay ko ba na mapakawan na Novi? Nabayagan ang napakawan ka, Rafi. Inayat kan in patag ka iti kastaunay. Iso nga intad ko ti wayawayam. Nabayag mo tan anak mo po, anak. Awan ti sabali ang napatag kanyak ita. No di ti anak ko. Diyak man may tadkan ko na ti kumpleto a pamilya. Ngam at least, saan kami mat nga kurkurang kan ko na? Nang runa datatang kan nanang. Ipapaay dati nalablabas pa hingam ti pamatag ti maysa nga inakan ama kan ni Asher. Magyaman ka, Novi. Kat ulit agmanan, tiyak kitsaw, iti pamakawan. Kintawag, at di mo kumamat ipaidam, ti anak ta. Di ka agdanag. Awan panggap ko amang ipaidam iti anak ta. Iyam amo ka, kas amana. Kan maysa, awanan ti sakit tinakam amarikrik nakparakan ka. Manipod idi nagkalaysa kayo ka ni Joan. Namimpinsan kumatan alin ni ipat ti may papan ka data.
Nalabit aday to'y tigasat ta. Kat inted ti Diyos tiyubing. Kas panglaglagi pakkan ka. Panagkunak. Adamat siguro na pintas a plano na para kan ka. Kan para kada kami nga agina. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdengdengag. Ti pakasaritaan ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Kate. Manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Kate. Naawi sakmet ang nagsurat tapno innak ibinglay to'y padas ko may papan kan ayat. Adda idi kinaubingak, iso ni Jordan. Makunak nga iso ti best friend ko. Kaaruba kan kinaubingak. Manipod ubing kami amukon akayat na ti agbalin a pulis. Iso na laeng taawan ti umdas a kwartada tapno sumrek iti training. Malaksid iti dayta, awan metlaang ti amamuna tapno makastrak kumaadagos iti serbisyo. Gapo iti dayta, siyak nga rod tinagsakripisyo anang tulong ken kuana. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Kat, kumusta? Rinugyam ka din ngayon lakad dagiti requirements mo, Jordan? Ha? Ay, kwa? Oh, apay kasta tinangam. Abak mon sapay ang tinaabak iti sugal iti kasta nga itsyuraam. Kwa ngamin, Kate. Apay, ada ka di parikot? Ibagam ang mga no adda maitulong ko. Parikot ko ngamin ti gastusak para kadagiti requirements ko. Ang mga nod dati amo mamabali na pagbuludan iti kwarta. Mga mano ayati ka sa pulam. Diyak may baga no mano. Sigurado ang makagastusak mat iti ribo. Pamasahik pa'y ngamin, kan pagkaan kumatan ati daduma. Okay, di ka agdanag. Siya kung ti makaam mo iti gastusam. Anya? Sa dino nga iti pangalaam, Kate? Basta, siya kung ti makaam mo, Jordan. Oh, dagito yan dagiti requirements mo. Nayurnos ko aminan. Kompleto daytan. Daytalaangan mangisubmit ti aramidam. Agyaman na, Kate. Naimbaglaan nga tadda ka amang tultulong kanya. Noawan ka laang siguro, diyakamon. Awan anyaman na, Jordan. Amumot nga aramidak amin nakabaala. Tapno matulungan ka. No bilang ta makastragak to iti serbisyo. Sikati umuna subliak, Kate. Os, agpay so? Wen, ikarikday takan ka. Nagsaya atin ngay no kasta, Jordan. Siyempre, Iso asapay ko matamalpas ko ti training ko. Tapno makastragak kadagos iti serbisyo. Iti kasta, makasubali taktumat kan ka iti ado arigrigat mo kan sakripisyong kanyak. Di mon panunutan dayta, Jordan. Tinapatag, kat makastrakan nga ag-training. Sana bale, takasaritak to ni Papa. Isunton ti makaamu ang makisarita kadagiti am-am mo na amabalin at tumulong kan ka. Agyamanak manan, Kate. Awan anyaman na ko nakmat. Basta agsingsingpot kanto ijay di ka agsuksukir. Iti kasta, malpas mo anasaya at i-training mo. Sa dino ti papanam iha, nakasukat ka met. Rumwarak Papa, kuyugak ni Jordan. Ijay, Mapan kami gumatang kadagiti usaran na nga at training. isun samot ti papapanan ti sweldo mi iha. Papa, di mo't napagsaritaan tayon dayto abanag. Baybay andak ko malaang.
pakaragsak timang tulong kini Jordan. Uwan hagam. Uston, papa. Pangaasi yung. Oh, Aywan gayam. Di ko maliplipatan ti pabor adaw-dawatek kada kayo, ha? ha, Pangaasi yung. Takasarita yu ti am-amuyo ang makatulong kini Jordan. oh. Padasa ka kontaken no adapay ijay ti amok iha. Please, papa. Kate iha. Narigat ti agkarkari. Basta kitag no anya ti mabalin ko ang maitulong. Okay? Okay, papa. Kat agyaman ak unay. Diyak tumauma nga agyaman kan ka, Kate. I miss you so much. I miss you too, Jordan. Kate iha. Oh, papa, si Mangpet kayo matgayaman. Wen. Mayat matiisa, ma'am dita. Apay. Asino ti katetex mo? Ha? Ay, ko papa, ni Jordan. Imbag man ta makatetex mo. Kadno ti amok, kad bawal man ti cellphone ni training center. Wan, papa, talaga abawal. Iliblibas dalaang. Adda ka nung amin na barkada na ichay, kat iso ti pakiteteksan na. Ibagam, tadi na ka na yun ang ti makitex. Ang mga na makatumpong iti strikto nga opisyal, kad matiliwan ta. Narigatan. Wan, papa, naanadmat kat din ni Jordan. Kan may sa, amunan tar aramidan na. Madandanagan Fernando. Iti Anya, Belinda. Mangnamnaman samat unay di anak ta kini Jordan. Awan nga rod. Hindi pailangan adlaw ko dito. Iso nga rod akong kontrakt no kwa. Angam natangkan mo ti ulo na. Talagang sana in love iti Jaya Jordan. Ay, sapay la kumata saan to ang mapasamak ti pagbutbut nga klakay. Baring abakit. Basta di taliwaya na palagipan di anak ta. Iti kasta. Saan unay mang namnamakin ni Jordan. Narigatan. Ay, anyamot din. Adalo man tirabi. Ngamjak pa lang ang maalat iturog ko. Apay ngay nga awan mat din mauray ko at text manipod kini Jordan. Idita mo, ikarkarigatan namat ngay liblibas ti ag text kan umawag kanyak. Kanayon nga agpakumusta. Kanayon nga ag text iti I miss you. Kas kada ingat ka. Ngamita, awan mat din. Nihay, wano hello, kat dinan maaramin. Apay nga ta. Ay, madandanagan akmat lang aron. Amangan kit dino natiliwan da ije unag. Angam, saan mat siguro? Amo na matyar aramidan na nubilang. Ay, urayak latan. Bareng mailibas ng tumat laang ti umawag. Naimbag nga orasyo, Auntie Lorena. Si kam gayam, Kate balasang ko. Dumanon ka agtugaw ka. Agyaman na kanti. Adda ginatang ko apit sa para kada kayo. Adto'y Auntie. Ay, agyaman balasang ko. Awan anyaman na Auntie. Ay, Kate isumo laangan ati mirinda antayaw. Adamo danom tinyog ditoy. Ramanam, nasamit dayta. Sige man Auntie. Naimas ngagpaiso. Wen, kapuros ngamin anyog ti akin danom dagita. Isu talaga anaraman. Ayun gayam. Imawag ka din kada kayo ni Jordan, Auntie.
Idi na minsan samot akal man di mawagan na balasang ko. Imawag kayam kadakwada. Ngumapay ngay adinak inawagan. Wano intex nakmanlaang kuman. Inawagan na kamutlaan ka, day. Ay ikwa. Wananti. Iso na laang tanabiit kami laang anak sarita. Wan nga road, 2 oras laang kano nga minti da apawayway kadakwada. Tapno umawag kadagiti pamilyada amang ibaga iti kaaldawan ti graduation da. Kaano ngay kano ti graduation da anti? Di namot ngaminan na ibaga kanya. Pizza ba inti kano inton umay abulan balasang ko. Sige, taumayak tumat anti. Wan ako kuyog tayo to amapan, Kate. Nagsasarunumot ti reply ni Jordan kanya. Basa. Pasensya kan ngam busy kami ita. Amumat abawal ti cellphone. Di kan agte-text ito'y taamangan numatiliwanak pa'y. Narigatan. Sige ta isubli kon ti cellphone iti akin kukwa. Di kan agreply. Bye. Ni, apay ngay akas to'y matan ti text na. No kaano adandanin ti graduation na. Isumatan ti panag-text na iti kastoy. Awatek latan ni Jordan. Amangan no nabannog laang. Maturog akit yan. Tamasapa akpay amapan iji opisina inton bikat. Sigurado anapundwanak manan iti aramidan ichay. Happy graduation, Jordan anak ko. Agyaman nanan. Ay na, kabaudyanan na. Natungpal mo laangan ti arapaap mo anak ko. Uwan nga rod, nanang. Hi Jordan! Happy graduation! Kate? Wan, iso ti kaduak anak ko. Saan nga min anak kasurot ni tatang mo, tanasakit ka no ti saka na. Happy graduation ko na. Agyaman na, Kate. Thank you. Naramanam ka din ti adobo ngayon luto? Ha? Iso ti nagluto iti binalon may anak ko. Iso ti nangisagana amin kada kita. Okay. Thank you, Kate. Thank you iti amin na sakripisyon. Utang ko kan kati amin. Kat kasitin karik iti. Adan tugundaway nga agsubalitakan ka. Ay sus, di mon panunutan day ta ko nakmanan. Tinapatag ita kat nakagraduar kan. Natungpal met laangan ti arapaap mo ang makastrak iti serbisyo. Uwan nga rod. Hi, Jordan! Happy graduation! Sabong parakan ka! Wow! Agyaman na, Roxanne. Kung naklakit din, di ka makaumay. Mabalin ayamot ajak umay. Kat espesyal nga aldaw daytoy para iti ay ayatek. Nanang, Kate, iso ni Roxanne. Nobiak. Anyan. Roxanne, iso ni nanang ko. Isumit ni Kate. Iso ti bagbagakan ka, best friend ko. Hello, auntie. Hello, matking ka, balasang ko. Hello, Kate. Nice meeting you. Hello, Mat Roxanne. Sige ha, panawan kayo pa dito eh. Adala ang alaag iti ko check. Apa yan, Belinda? Andi ati mapaspasama kini Kate. Agkulkulong matlatan iti silid na. Pinaybayan nan sabatan ti trabaho na. Ay, jakman ang mo ijay anak mo, Fernando. Nunang namnaman tumot iti daychay a Jordan. Hanya ngay ita, isukat lang arudan ti naiaw-awan. Daytuyan ti pagbutbut ngak, Fernando. Hindi pa ilaang abinagaag. Ngamdimat nga mindim nga kanyak. Ay,
Wan nga rod. Isuotin ang tultulong kini Jordan manipod ng rugian nag-training. Kaditata nakagraduaren. Na ityapuera matan ti anak ta. Wan nga rod Awanan pa inmat da dya lalaki. Di na mo atalyawan tinang tulong kan ko Adamat lang basol dyan nagtabakad. Ngabin, nang namnama iti awan. Kan maysa, saan damit nga gayan ayat kini Jordan. Iso lang ba't ngabin ti kumamkamat iti na kaya lalaki. Ay, Fernando. Kasi mo ti anak ta. Iso tinagsakripisyo. Iso tinang tultulong iti kini Jordan. Nang namnama ti anak ta nga isudan to apaman na makagraduar na kaya lalaki. Ngaman yan, tadamat gaya man sa baling at tagikwa iti puso na. Adda post ni Jordan iti Facebook account na. Kita man. Ni. Ladawan da adwa iti dayjay aroksan. Naka-uniform da adwa. Nukasta. Pulis matla ang gayam ti babae. Basa ti nakakapsyon iti ladawan da. Forever grateful. Thank God I found you. Adda pa'y gayam nakatagkan kwa na a video. Kita. Congratulations, Mr. and Mrs. Soriano. Nukasta. Natulag gayaman ti kalaysana. Umininom ka manan, Kate? Basit lang man, papa. Pampaturog lang. Diyak ngamin makaturog no diyak uminom iti arak. Lipati mo ni Jordan. Mangkita ka lang iti lalaki apang ibaw ingam iti ayat mo. Ado di tati mas deserving para ken ka. Papa, Napintas ka, iha. Ado ti lalaki nga gusto ken ka. Laglagi pa masanlangan ni Jordan ti lalaki dito'y lubong. Ado di ta. Juan, aduda. Ngam nila ang Jordan tinakariknak iti kastoy, papa. Iso lang ti lalaki nga inayat ko. Wan, ang magkasara ni Timabiit. Iso nga awanan namnama nga ayaten na kapay. Ngabin, adan sa bali ti biyag na. Ado ti lalaki di ta kunakmanan. Lahos to daytan. Di mo ka na yun ti uminom. Tama nga na makapadakes kan ka. Sana nasaya at kitang ti babae nga umin-inom iti arak. Bay andak ko malaang, papa. Kaya't ko lang mati makalipat. Wan nga matataal mati salunat mo iti kastangar aramidam iha. Papa, Malala, husto daytan. Inkakat maturugan tak na makainanakan. Masapa ka pa'y manan na sumrag iti tarabahom inton bigat. Pasensya kan ay tinaramid ni Jordan. Kate, balasang ko. awan ti rumba nga ikidawan nyo iti pasensya, auntie. Adda basol ko. Iso nga okay lang kanya. Kate, Maawatak mat ni Jordan. Kan may sa pudnong matasaan kami nga agayan ayat. Basol ko. Tainikak iti sabali akay papanandag iti nasaya at nga nararamid na kanya. ti amok akit si katidakda kamaten na nga ikalay sana. Apaman amal pas ti graduation na.
Angam sa bali mo gayam a babae. Nasakit man. Ngamnas kan nga aklo nagtigasat ko iti anak yo, auntie. Pasensya kan ang talaga balasang ko. Itad kun ti wayawayan. Kat manipod ita. Lipatak matan nga adda Jordan anaam-am mo. Kan inayat ko iti unos ti panagbiyak ko. Agpakada akmatan kada kayo, auntie. Nay, sa dino nga iti papanam balasang ko. Mapana kun ije Amerika iti mabiit, auntie. Ururayak lang ang ti schedule ti flight ko. Ijayak nga minan nagtrabaho. Kasta gayam. Wananti, kat agyamanak kada kayo. Agyamanak iti panagbalin nyo apart iti biyag ko. Manipod kinaubing ko, nga aging gaita. Jak tumalipatan ti kinasaya at yung kanyak. Kat kanayon naktulat taas sila lagip kada kayo. Banag apagyamanak unay balasang ko. Agan anad ka ijay, wan. Kararag ko, asapay ko ma. Tani apo Diyos, ti kanayo namang tarabay king ka. Iti sa dino man apapanam, balasang ko. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo awini ti Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kiddawak ngaylingad na kumalatan itinagan awini. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko apatsak a makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Talaga ka di adikan malapdan, bakit? Aday ta ka manen ako naklakay. Di mo't napagsaritaan tanday to'y abanag. Di ka kadiagdanag, taka na yun nagtumot ti umawag kada kayo. Aramidek daytoy, saan laang apara iti bagik. No di kat para mo't laang iti pamilya tayo. Kaya't kumot amaikan iti napinta sa masakbayan dagiti anak ta. Wala. Wala. Nangabak kan bakit? Agan anad ka nga ro di jay, wan. No di mo ka ba lang ti trabaho jay? Agawid ka laangin. Nay, anya, jak pa'y lang nakapampanaw ng pag-awawidan na kon. Ayunay kalakit din aya, Darwin. Pampanunutan pa lang ti papanaw mo. Kailiw ka na takos, Ay, bakit? sus, mangrugi ka man ako na akong, Darwin, ah. Iso nga awan aasensuan ti biyag tayo, gapo iti kasta nga ugalim. Ha? Ne, ay tikat mo asawan, bakit? Kasano? Kat kontentukan kadag iti simple laang abanag. Kaya't ko asawan, iti kastoy nga estado ti panagbiag tayo. Nga oray mabalin tayo kumamot ti umasenso. No talaga nga agsalukag ta. Winnie. Husto saan ka di? Dumakdakkel ang dagit anak ta, Darwin. Dumakdakkel moten ti gastos dito'y balay. Kasta moten ti panagadalda. Iso arumbang laeng nga rod, nga agdoble kayod ta, iti kasta, mapaadal ta dagiti duangan anak ta.
Hello, Darwin. Apay nga italaang asong batam ti awag ko. Katno itayak pa'y nga mauawag ken ka. Pasensya kan bakit? Diyak ngamin nang nagtiawag mo itay. Kalkalpas ko lang nga pinakan nagititarakan tayo, baboy. Kat, kumusta mo tun nga dagiti tarakan tayo, baboy? Tanakil na bakit? Mabalinda na may lang ko. Ay, nasayaat mo't ano kasta. San mo pa'y nga ilakla ko Padakilempay. Iti kasta, dakdakil tumot ti mapaglakwan. Wan bakit? Sika nga kumusta ka mo titan? Kumusta ti trabaho? Okay, aklaang mat. Dagiti ubing nga kumusta da mo tan? Awan ti rumbaga pagdanagam katakwada bakit? At daday tinasaya ka sa saan. Nasayaat mo't nga ron no kasta. Aywan gayam, agbakasyonak iti mabiit. Ibagam ka dagiti duangan nakta, tasabteng dakto, ijay airport. Ay katuan bakit? Sa batin da kanto. Unlakay, mangarkilakan taw iti van. Taiso ti usarin yo amang sukon kanyak tanay. Adaw ti awit ko nga agawid. Ada ka magayam dito'y balay, anak kaw. Wala lang. Imaya, tao may ko ibilin dagiti dingwen me. Nay, anya ti kayat mo asawan, Darwin. Agpamanila kami nga minindon bigat na nang. Sukunin mi ni Winnie. Lukasta, aga-awidan ti asawam, anak kaw. Wala lang. Iso ata kayo pala kung matimapan mangpakan ka dagiti dingwen di balay Ay, kauwan na. Awan parikot iti dayta, anak kaw. Naimbag man ta agawidan ni Winay. Wala lang. Imbang nga ro ta pinalubusan ka no ti amo ng agbakasyon. Lukasta, agsublima laang. Isumati ko na nanang. Agbakasyon ka no laang iti may sa bulan. Kalpasan na, agsuplin tumad laang. Sayang ka no ngamin ti trabaho na iyan. Lasingpet ka no ngamin dagiti amo na. Kansan lang nga dayta. Dakkel da pa'y nga agpasweldo. Kailiw da ka una yun, nanang. Ay na, anak ko ayak. Kailiw kayo mo't una yun. Kumusta kan ba kay? Ay na, at dapi mindas ka. Si Mixi ka pa yan. Anya ka mo't Darwin? Di ka mo't lang nagbado ni tinasayaan. Ni, anya ti madi iti bado ni tatang. Kat mayat mo't, nanang. Anya mayat. Padlaw mo mula una yun na marigrigat ka iti kasta alangam. Anya? Nagpantalon kan nagsapatos ka kumamot sana kasta naka-short pant kan nakachinelas ka laeng. Sana bali ata napintas mo ti short pan ni tatang, nanang. Kan may sa kabarbaro mo ti chinelas na. Wan nga ro na, nagpintas to ba ito shorts ko para 6 packet ko naman. Nalalala, sumrek kayo ni Tilugan. Tamang i-take out taklangan iti kanan tayo. Nakababa inti mapan mang restaurant iti kasta alangam. Dahito iti pasarabok kada kayo nanang. Sabon, shampoo, lotion, pabanglo kan may sa abistida. Ay na, agyaman ako inibalasang kaw. Awanan yaman na nanang. Uray didak kayat ide nga agbalin ang manugang yaw ay kat ikan kayo latamot ati pasarabo yaw. Ha, Dahito mo ti para kan ni tatang, nanang. May sa pantalon, ken may sa akalugong. Da kayon ton ati makaammo amang tadkin kwa na. ay uwain balasang kaw. Kat agyaman akmanan na. Ibagayon tumutin kada melody, kan Gerald. Ta isudan tuti umay mangala kadagiti pasarabok kada kwada. Tadikat isupay nga awitin nyo. Ay uwain balasang kaw. Ibagak to kadakwada inton makaawidak. Dahito mo ti pasarabok ken ka, lakay. Pantalon, jacket, kanda dumapay. Dahita, branded amin da kita. Sige, idulin ko da kita bakit? Anya nga idulin na sasawam mo, Darwin? Ginatang ko da kita, tapno usaram. Saan kat atapno idulin mo? Pangusarap nga ikat talon, balay lang matayan ko. Ay ko usaram mapan ka makimisa? Adubay mo dagiti batok ija parador bakit? Ay na, daanon da gijay lakay. Anya ka mo din? Di mo pa'y
amo mo ti porma. Kasi ta, kita man tabadong. Ada pa'y pisang na. Kasla punasen. Ngam di mo pa'y laibuleng mo. Sayang mo't abagay. Napintas nga mintitela na. Iso kay kahit ko nga isuot. Ay, apoy nakabadbadoy kang agporma. Kita man. Kasla kalaklakayanan ni ti daytang itsuram. Ha? Ha? Ang mga nuhagkuyog ta katibagada nga anak-nak. Tane, nakabadbadoy ka mo't nga agkaw-kawas. O, panglalakay dagiti kawis mo. Idinto ta aduma tinapipinta sa badom kuma. Ay, unay kan aya. Ammom lakay. Ada nadlaw ko kaniwi ni amanugang ta. Anya tayo tabakag. Padipod na gabron. Nagbaliw mo ti ugali na. Ne, pag kunaamag. Kasla in mistrikto kan limastog. Ay, akaran siguro na iti ugali dagiti amo na nga insig. Bakit? Ha? Di mo't iso. Di ka na yung istoryahan ti anak ta. Tunggal umay dito'y balay. Nalabas ka no? Di gina-stricto dagiti amo ni Winnie iya abroad. Ay, sapay ko ba takas tala ang nagpay sulakay. Panagriknak ngamin kat limastog at talaga dyan manugang ta. Ay na, pasensyam ka nilang ta ni Winnie. Bakit? Apay, di ka pa ilang nairuam ay. Kat talaga madakas dyan di pa nagsasauna. Hanggang kitay, nasingput mo't dyan manugang ta. Into no may alawas gaya man ti kasangay ni Jillian lakay. Huwag nga ron bakay. Anya nga iti plano. Pampanunutik nga rod no anya ti kasayaatan nga aramidak. Oray mapantayon tulangan mga restaurant Ay, sana mabalin Agpasken tayo dito'y balay lakay. Anya, abang ano magastusan ka bakay? Ay, andya kumangay. Adamat kwartak. Kin may sa, ado mo titarakan tayo ababoy. O, manglitsyon tayon to na. Masapon nga yung grande ti sagana ti anak talakay. Ha? Pakitaan tayo man, dagiti kaaruba tayo, nanguy uyaw idi kada tayo. Mala, mangan kayo laan kakabsat Ado ti makan. Ado ti sagana me. Ay lakay. Iruwar yuman pa tayo may sa litsyon. Tamara man ang damat. Well, mabit lang. Ala, di kay agbabain kakabsat. Mangan kayo laang amangan. Ado ti makan ko nakmanan. Dahil ko yung dilitsyon bakay. Malala, idisuyulatan di talamisaan lakay. Ala kakabsat, mga lalatan ti kayat na mga lawan. Ay, nadarwin. Anya mo tantikas na nga itsuraam. Ingka mamut at sukat. Apo, manalon ka lang agpaiso. Talaga naman nalo ng bagay. Ingka man nagsukat. Isuot mo, tiginatang ko pantalon kang t-shirt mo. Agsapatos ka mutlaangan. Anya, bakit? Adak lang mo dito'y balay. Ito nagpulot. Pag sapatusin na kiti. Ay, basta. Ingkag sukat. Nagalas tay tsuraam. Nakapurma ak nga sawam. Angam sika ay naapo. Pisang-pisang matabadom. Kita naman tabuok mo. Ay naapo, nakarugrugit lang nga roden. Nakusukusupay. Ay nam. Sabali ti payud mo. Agdigos ka mo unay ka mo Ay, natural ata siya nga ron tikok. Bakit? Hey, basta. Ingkag sukatan. Darasam. Mangibabain ka. Kano nga, hindi pa nagsublim iya abroad ating ko. Inton umay alawasan, Manong Juni. Medyo napayag matibakasyon mo Apa gusto mo't laeng, Manong? Naimbag ka pa tagasubli ka man na iya abroad. Ay, yun Manong. Mayat ijay, dakdakkel ti sweldo. Sana kas dito'y ayan tayo Sangkasapol, sangkasakmol ako nada. Gusto ka din ko.
Nagrigat kag paiso ti kwarta dito yan tayo. Plano nga ron ngayon ako tilugan ko. Taga sa pulak ti kwarta. Ay, ne, manumot ngay ko mati pangila ko mitilugan mo, manong. Nalakalaeng, Winnie. Wano kahit mo agatangan. Ano mas siguro ti urno mo? Ta nabayag ka ba talaga abroad? Ay, kadamo, manong. Mano aya, ta uray hulugak. Bayadam ti kagudwa. Tauray hulugam ti kagudwa, ading ko. Ay, sige. Mabalin mo at manong. Kinapudno na, nabayagan akayat ko ti gumatang iti kutsay. Naimbaglaang mo't paglugluganan mi ano at papapanan mi. Nang runa dagiti anak ko. Kahit kasano. Alam nga rudan ti ko check. Una, manong dyan eh. Nulakit de, ta umanugot ka. Hulugak iti binulan. O di alalkon. Gatangam ti kutsi da manong Juni ko nang bakit? Wala kay. Imbaglaang nga usarin nyo, inton agsubli akon iti abroad. Ay na, saan eh? Pangusaran mi nga itilugan, kadyak mo't amutag maneho. O di sursurwam Ada nga rod igatang tayo, o di gatangan tayo, ti kotse da manong Juni. Urnong kit di ti kwartam, tapagadal to dagit anak tabakay. Masukatan to Ta agsubli akmot laang iti abroad. Makaurnong tanto mo laang nga dagos lakay. Saan ang tilugan bakit? Dagala ang tigatang nasasayat pa eh. Kay sumarunon to ti daga. Unaan tapay tilugan lakay. Ang jakmat nga amutag maneho. Di kat maistak lang di talugan, nugatangam. Sayang ba't Ne, suruam nga rod ti ag-drive kunak. Agpasuro ka kin ni insan mo arinato. Wano kan ni pari densyong. Kalpasan na, isurum tumutten ni Jomar. Kaya't ko nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Nga adamutten ikarit tayo. No ide, kat nakurapay tayo, itasaanen. Darwin, ada ibagbaga ni Insan Carol adaga nga ilaklako na. Ingkan tuman kitaan, why? Tano mayat, nalinis ti papel na, hulugan ta. Ito di pala nabayadan tilugan. Itang pangalang amanin iti daga ahulugam. Kin may sa at dapat agiti appliances ahulhulugan tabakay. Ay na, di ka din kumunkontra lakay. Ara-aramidot da ito, tapno makaurnong tayo iti sanikwa tayo. Kaya't ko nga main nga ipakita ka dagiti kalugaran tayo. Akabailan tayo iti bumaknang. Ang matanagan bakit? Sa payagin rule ni di kuleyo dagiti duang anak ta. Ay na, sana parikot dayta, Darwin. Mairemedyo ti kwarta. Ay basta, hulugan ta dayjay adaga. Ta sayang met no gatangan ti sabali. Ang umuwi ni. Siya ti agsapsapol iti kwarta lakay. Isu addi naktub ngaran. No anya tin bagak, isu ti matungpal. Naawatam, Darwin. Pudno ka di timbaga ni Jomar, anak ka. Ganyan anak. Agsardeng da ka no nga agadal. Taon una inyo pa'y abayadan tidaga aginatang yu ken ni Carol. Kas nagpaisuti ko na ni Winnie na. Ang jak ipalubos nga agsardeng nga agadal lagi anak mi. Anya gay ti aramidem anak ko. Umutang ka mat, kasta ka di. Adamo dagiti mulak ka natin. Ikararag ko. Asapay ko matamat tiyampa ak mo tinangin na presyo. Iti kasta, agda ilakok. Kat adda pag-enroll da Jomar ken Jillian nanang. No apay mat ngamen nga ununaan ti asawam dagiti sanikwayo. Imbes ati panagadal kumapay dagiti anak yaw. Ay, diyak manam mo kinuwi ni nana. Di mo't agpaabak. Nonya ti kayat na, isulatan. Sinalbag. Anya mo din ti kastoy. Nagsasaruno mo lakit din ti panakaabak ko. Ay, apo, kasano nga tala ito yan. Sapay na yutang kung ti 2 bulan na sweldo. Ay, tinasayat. Awagak ti may sagayam ko.
Umutang akpay laang iti kwarta na. Barang makasubuta. Nas ka na mabawik tinaabak kanyak. Sa anak a pumanaw dito aging gaadyak mangabak. Ay, awan nga rod kwartak! Awan! Apay, narigat ka ding awatan day ta, Darwin! Kat kasano nga rudan ngay bakit subyenda ka nun nagita appliances no di kagpayan itapulan. Ay! Bayam! Taipadas ko nga idiskitaran. Makisarita ka, tamang tedapay iti sumagmamano alawas, apawayway. Tapno makadiskitarak. Nayutang ko nga minti 2 bulan na sweldok. Jakmut namnamaan ang maabakak iti kasino. Dahil ang tibagbak iti balaan keng kabakit. Anya nga ita, impasubo na kan di pa nagsugsugal mo. Ay, di naksirmunan, takwartak mo't dayjay. Uy ne, Ila ko mong tilugan. Kaiso ti pagbayad mo. Di mo ibarbargin ha. Ipanginang basit. Tapno adamot ganan siyam nga uray basit laang. Pakawanan naklakay. Naadi kak namin iti sugali di abroad. Pinagawit dagdag iti amok. Gaputa pinagkaykay saan dagdag iti nakautanga kijay. dahil ang di ka nakin ko nga ipagailigan ka. Pagawanan nagkumalagay. Inunon nagbibisyo kan pa nagpalangwad ko. Ngam ti masagbayan na kita anak ta. Nagbali na kabarayo, boy. Ijak matan pinampanono ti masagbayan ti pamilya ta. Mala, ustunan bakit? Kanya nga ron kita daditan. Nalpasit. Napasama ka. Nagnakam-gamot siguro. Kapag iti dahi ta napasama ka. Anong santayo manan Ti mangrugi manan. Bakit? Ay nagyaman ako na ilakay. Naimbaglahangan. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Pagbabawyak unay dagiti bidot na naramid ko lakay. Wen Miss F. Naadikak iti sugal iti abroad. Nailumlumak iti utang iso anapukaw kumatlaang amin dagiti kunak nga ipundar ko kuma asanikwami. Pinaawid nak ti amok iso anagawidak nga awan pulos kwartak. Ngem uray no kasta dakkelat ta ti panagyaman ko gaputa dinak linaksid ti asawa kastameten kadagiti anak ko. Pinakawandak ket nang rugi kami manen. Ita, dandanin agtorpos iti kolehyo ti inauna nga anak mi. At dametan iti may 3 atukad ti kolehyo ti may 2. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Ket sapay kuma, tanakaibatiak iti adal kadagiti padak adumdumngeg. Toy pagayam mo, Winnie. Ken ka pagayam, Winnie. Kunada at ibiyag kat kaslapilid nga agtultulid. Numaminsan adda iti baba. Numaminsan met adda iti ngato. Kasta ti kayarigan ti biyag tayo dito'y lubong. Iso aditay nga rod ko maipalangguad dagiti bindisyon a maaawat tayo taditay ammo no pagpatinggaan ti kinapintas ti biyag tayo. Agtalinaed tayo latta kuma anapakumbaba. Ngamin, ditay ammo ti mapasama kadagiti sumarsarono nga aldaw. Alakastan pagayam Winnie, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.